Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Alli willayka achikllami. Alli willayta willanataka manataq pingarinichu. Alli willayka tukuyta ruritukuq Tayta Dios kushkami. Chaymanta chay shimikunaka Israelkunataraq mana Israelkunatapish mayhanpish kriqtaka kishpichi tukunmi. Kay alli willayka kriqllapi Tayta Dios ima huchachina illaqta runatami rikuchin. Chayta krishpa kawsachun nishpami Dios kishkachishkapika ima huchachina illaqta rurashka runaka krishkamantami kawsanga rikun. chunpashun imanalla. Kuyaq Dios bendeciachun pagui kay tiempota chikanchishkamanta y a Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kay uyaripika rikushunmi alli willi evangelioka achiyachik kashkata tukuy ñukanchik kawsaypi. Chaypajka kay parlowan kallarisha.
Shuk runami paypak churi paypak wawawan manzanakuna tarpushka chagramun rishka. Chaypi kashpami shuk sumak manzanata hapishpa mikushka, chaymantaka paypak wawamanpish karashka. Manzanakunaka allikuna, sumakkuna, mishkikuna allitakmi kashka. Shinapish asha punllakuna hipaka imami tukushka. Chay manzanakunata hapishpa asha fitishpami shuktak mikunakunawan chagrushpa mikushka. Tukuripika chay manzanakunaka mermelada kanamanmi chayashka. Chaypakka manzanakunata laboratoriumun apashpami imakunata rurashka. Pulpa nishkata, esencia nishkata rugichishkakuna. Kunanka wawakunaka mashkankunami fichilla manzanata chari, granizados, raspados nishkakunata mikunata. Kashkatatak rikukpika ima manzanata mana charinkunachu. Ashtawanpish chayka kimikukunawan, colorkunawan, achka azucarwan chagrushkallami kan. Shinapish wawaka fichilla manzanata chari granizadota achkata munan. Chaywanmi ña amañarishka kan. Chay hipami shuk punllaka fichilla manzanata chari granizadowan amañarishka wiñashka wamraka manzana illak sakirirka. Chaymantami payka yayapak tarpushka chagramurirka. Chaypi shuk manzanata hapishpami mikurka. Shinapish mana munarkachu, mana mishkichu karka. Chika mishkikunawan chagrushka manzanawanmi amañarishka karka. Alliwilli evangelio manta rimashpaka kayshina tukushkatami rikuytukunchik kay punllakunapika. Kay tukuri watakunapika rikuytukunchikmi imashina alliwilli evangeliota chinkachishkanchik hechushkanchik. Rikuytukunchikmi kay chay ruraykunapika hintikuna alliwilli evangeliota chagrushkata. Alliwilli evangelio grande imakunata churashkat iglesiakunapika. Alliwilli evangelio manta karuyashpa alliwilli evangeliota sakishpa. Ñapishmi kay punllakunapika hintikunaka mana rikuyta kallarishkakuna alliwilli evangelioka tukuy imapakpish imalla tapuykunatapish kutichiy tukushkata. Kay punllakunaka ashtawantikka kawsaypak ima llakikunataka imakunawan imakunapimi kutichishkakunataka mashkakunkuna. Kayshina tukushkataka hawalla rikunallami. Imashinami kay último watakunapi pasaq watakunapi ashtawanka justicia social nishkamanta rimashkakuna. Kaymi karka shuk alliwilli shina. Chasnakakpipish kashkata rikukpika mana alliwilli evangelio chukan. Ashtawanpish kay mandashkakunaka alliwilli evangelio manta laduyashka karuyashkami kan. Chaymantami llakirinakuy chawpirinakuy tiyashka alliwilli evangelio manta. Chaymantami nitukunchik kay punlla tandanakushka krikuna ashtawanka kati hipa wiñikunapi rikuytukunchik alliwilli evangeliota uyashpaka mana munankunachu, mana chaskishun ninkunachu. Chaymantami paykunaka ninkuna alliwilli evangelioka ña mana kunan kay punllakunapaqchu. Chaymantami lluqshirka teología de la liberación nishka. Kayuymi kan llakichishka kawsakuqkunata ayudana lluqshichun. Llakichikkunata ñukanchikpish llakichina chayuymi karka. Paykunaka rimarkakuna rikuchirkakunami Jesucristoka shuk revolucionario kashkata. Chayllatati krikkunaka runa kashkatami nirkakuna rimarkakuna. Kay mundo kay pachapika achka gentikunami llakichishka kawsakunkuna. Chaymantami kacharichina, chaymantami lluqhichina nirkakunami. Chaytami Jesuska runamushamurka y chaytami ñukanchikpish iglesiaka rurashpa katinakan nishpami nikkuna karka rimakkuna karka. Kayuymi shamurka ashtawanka racismo manta. Shukti gentikuna, shuktikunata yalli kashkata rikushpa llakichishkamanta. Shinapish ñukanchikka gentikunataka kishpirichunmi pusanakanchik. Gentikunaka musukyachun shuktiyachunmi iglesiamanka pusamunakanchik. Kishpichik Jesucristopak alliwilli evangeliomi musukyachi shuktiyachi tukun. Chaymantami ministinchik alliwilli evangeliopak achikyachishkata. Chaymanta kunanka ñukanchikka alliwilli evangeliomanta wakin yuykunata churasunninchik achikyachinkapak. Shinashpaka kaypakka rikushunmi Romanos capítulo 1 verso 16-17 pi apóstol Pablo kayta nishkata. Kaypimi rikushun alliwilli evangelio hawa wakin yuykunata. Alliwillayta willanataka manataq pingarinichu. Alliwillayka tukuyta ruraytukuq Tayta Dios kushkami. Chaymanta chay shimikunaka Israelkunataraq mana Israelkunatapish mayhanpish kriktaka kishpichiy tukunmi. Kay alliwillayka krikllapi Tayta Dios ima huchachina illaqta runatami rikuchin. Chayta krishpa kawsachun nishpami Dios kishkachishkapika ima huchachina illaqta rurashka runaka krishkamantami kawsanga nikun. Chashna kachun, mandak Dioska allinishka hatunyachishka kachun. Kaymi kashkataq alliwillay kashkataq evangelio kakan. Kay rimashka shimikunapika wakin yuykunata rikushun. Kallaripika rikuytukunchikmi kay killkapika ñukanchikka alliwilli evangelio mantaka manataq pingarina kashkata.
Shina kajpipish, kay punllakunapika tawka gentikuna alliwilli evangelio manta pingarinamun chayashkakuna. Mana chaylla, tandanakushka kriqkunami pingaypi churashkanchik alliwilli evangeliota. Ñukanchikllatik mana kay alliwilli evangelio nikushkashina kawsashkamanta. Ñukanchikllatak mishkishimi hayak shunqukuna kashkamanta. Ñukanchikllatik huchapi kawsakushkamanta. Chaymantami kriqkunataka gentikunaka chansata ruankuna. Iglesiamanta imata mana yachashun uyashun ninkuna. Alliwilli evangeliomanta pingarinamunmi chayashkanchik. Alliwilli evangeliomanta astawan ima balikmi tiyan yuyanchikmi. Chaymantami alliwilli evangeliomantaka pingarinamun chayashkanchik. Pingarishpa kawsanchik kay punllakunapika. Shinapish apostol Pablo rimashka alliwilli evangeliomantaka manatik pingarinichu nishkata entendingapakka ñukanchikka yuyarinami kanchik apostol Pablo kawsakuy punllakunapi Himalaya kashkata. Kay punllakunapika chikanmi kan ñukanchikpakka. Ya Diospaq shimita willana, ya Diosta servinaka chikan punllakunapimi kanchik. Kay punllakunapika maypipish chaskishkakunami. Alli nishpami chaskinkuna, kayankuna, riqsinkuna. Convidankunami bodakunata rurachun, ima tandanakuykunapi kachun, shamuyninmi imata kallarichinapi Diosta mañankapaq. Chaymi kay punllakunapika Diospaq shimita maypipish parlaytukunchik, willaytukunchik. Chashnakaqpipish alliwilli evangeliomantaka manatik pingarinichu nishkataka mana entenditukushunchu kaykunata ñukanchik mana yuyaypi charishpaka. Apostol Pablo taka chay punllakunapika shuk millay runata shinami sirikta aysarka. Achka kutinmi makarka, achka kutinmi preso churarka. Chay mandaqkuna, payta fiñaqkuna harkakuqpi Jesucristomanta ama willanki nikuqpipish imata mana manchashpami Jesucristomanta parlarka willarka. Chaymantami paytaka shuk pueblomanta sujichishpa kacharkakuna. Roma llaqtapika pi mana mañarkachu Diosta mañanamun shamuchun, pi mana mañarkachu Diospaq shimita willachun yachachichun. Ashtawanpish apostol Pablo willashkataka mana valinchu yangami nishpami rimarka. Chay punllakunapi achkata yachaq runakuna tandanakushpapish nirkami payka mana riqsishka Dioskunamanta rimaqllami nishpami nikun, rimarikunllami payka nirkami. Chashnakaqpipish apostol Pabloka alliwilli evangeliomantaka mana pingarirkachu, mana upalla sakirirkachu. Chayshina llakikunapika apostol Pablo ninman karka mana willasha, upalla sakirisha. Kayta chaytami manchanekta haminkuna, rimankuna, makankunapishmi ninmanmi karka. Shinapish apostol Pabloka manatik pingarirkachu alliwilli evangeliomantaka. Parlashpa willashpami katirka, yachaqchachishpami katirka. Mana kunan kay punllakunapishina. Kay punllakunapika tiyanmi oportunidad, tiyanmi tiempo alliwillayta parlankapaq, alliwillayta yachaqchachinkapaq, mana pingaringapaq. Shinapish chay oportunidadta charishka hawapish achka kriqkunami imata mana rimakunkuna, imata mana ninchik, imata mana parlanchik alliwilli evangeliomanta. Ashtawanpish mashkakunkunami tukuykunawan shukyuy tukunata, tukuykuna chaskishka kanata. Ashtawanpish paykuna ñukanchikta kaypi chaypi churachun ima cargokunata kuchunmi mashkakunchik. Chaymi alliwilli evangeliotaka pingarikunchik, pingaypi churakunchik. Chaymi ñukanchikka yurinakanchik imatati ruakunchik, ima kanamanti chayashkanchik. Chayashkanchikmi yuyanaman alliwilli evangeliopaq hawapi ima tiyashkata. Ya Diospaq shimi ima nishkata parlanapaq, willanapaq, yachaqchachinapaq randika. Ñukanchik culturapi imalla tiyashkakunatami hawamun churakunchik, alli nikunchik. Chaykunawanmi chikan llakikunata problemakunataka allichinata yuyakunchik. Kaywanka nikunchikmi alliwilli evangelioka mana paqtachu kan. Ari mana chayta rimanchikchu shinakaqpipish ñukanchik ruwashkawanka chaytami nikunchik. Chaymantami kay punllakunapika imapaqka, imamantaka hatarinchik, tandanakunchik, wayka lluqsinchik. Shinapish alliwilli evangeliomantaka imata mana ninchik, upallami sakirinchik. Chasnami rikuchikunchik alliwilli evangeliomanta pingarikushkata. Chasnakaqpipish kayta uyaychik. Kay shimikunatami apostol Pablo rimarka Timoteoma alliwilli evangeliomanta amataq pingarichu nishpa. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 manta 5 kama kayta nin. Apunchik Jesucristo shamushpami pay mandanapika kawsaqkunatapish wañushkakunatapish paykuna ima rurashkata rikuchinga. Tayta Diospish apunchik Jesucristopish rikukuqpimi kanmanka kayta mingani. Kanman ñukaman kaytami mingashka huyashka uyaq, tandanakushka kriqkunaman. Alliwilli evangeliota parlashun, willashpa, yachaqchachishpa katishun. Shuk punllaka paymi ñukanchiktaka juzganka. Paypaq ñawpaqpimi kutichina kanchik. Nin verso 2pi. Diospaq shimitaka uyashanikpi, mana uyashanikpipish alli yuyayta hapinkakama willakuylla, rimakuylla, kunakuylla.
Ama fiñarishpa, alli shunguwan yachachikuylla. Allita yachachishkataka, mana uyasha nina punllakuna chayamukunmi. Chay punllakunapika, paykuna munashkallata yachachichun nishpami, chashna achka yachachikkunata mashkankakuna. Kashkatatak yachachishkataka, mana uyanachishpami, yanga parlukunallata uyankakuna. Chaytami kay punllakunapi rikunchik uyanchik. Chaytami ashtawanka gentikunaka munankuna chaskinkuna, chashna parlakkuna, chashna willakkunatami kayakunkuna, shamuchik nikunkuna. Alli willi evangeliotaka mana chaskishun, mana uyashun ninkunachu. Verso 5 nin, ashtawanpish kanka, alli yuyayuq kanki. Imallaki shamukpipish apashpa, alli willayta willak runa kashkata ruranki. Kan rurana kashkataka, alli paktachinki. Alli willi evangeliomantaka, manatek pingarinachu kanchik. Shinallatak 2 de Corintios capítulo 4 verso 8-10 kamapish kaytanin. Ñukanchikta tukuylaya llakikuna hapikpipish, mana mancharinchikchu. Imatak tukusha yuyakushpapish, imata rurana yuyillakka mana kanchikchu. Shuktakkuna fiñashpa llakichikukpipish, mana shitashka kanchikchu. Pambaman urmakta waktakpipish, mana tukurinchikchu, mana ñuturinchikchu. Mayta rishpapish, ñukanchik aychapi llakita apashpaka, Jesus wañushkatami rikuchikunchik. Shinallatak, pay kawsarishkatapish, ñukanchik Jesusta wañuchishkatami rikuchikunchik. Shinallatak, pay kawsarishkatapish, ñukanchik aychallawantakmi rikuchikunchik. Alli willi evangeliomantaka mana pingarinachu kanchik. Chaymantami ministinchik, alli willi evangeliotaka achikta entendinata, achikta rikuchinata. Katikpika, kay kishkapika apostol Pablo kaninmi, mana ñukanchik alli willi evangeliomanta pingarina kashkallata. Shinallatik ninmi, alli willi evangeliopi shungumanta krina kashkata. Apostol Pablo kaninmi, alli willi evangeliomantaka ñukaka manatak pingarinichu. Chika, y a Diospaj poderta micharin kishpichinkapaj. Shukmi kan ñukanchik alli willi evangeliomanta mana pingarina. Shinapi shuktikmi kan alli willi evangeliopi shungumanta krina. Kutin alli willi evangeliopi shungumanta krina nishpaka rimakunimi, y a Diospaj poderpi krina kashkata. Y a Dioska alli willi evangeliotami ocupan huchayuq runakunata kishpichinkapaj. Alli willi evangelioka y a Diospaj podermi kan. Alli willi evangelioka paktami kan. Alli willi evangelioka granukunata fukuchik shinami ruytukun ñukanchik kawsaypi. Alli willi evangeliomi ñukanchikta kayashkapi ashtawan ñawpakman katichun ayudanka. Apostol Pablo nin 1 de Corintios capítulo 1 verso 18pi. Cruzpi chakatashpa wañuchishka Cristomanta uyanaka, chingarinaman rikunapajka musparishka shinallami. Ashtawanpish ñukanchik kishpirishka kunapajka Dios tukuyta ruraytukuq kashkata yachanami. Krinchikmi alli willi evangelioka Diospaj podertik kashkata. Chay Diospaj podermi kishpichinkapaj. Chayta krinchik, mana kashpaka gentikunaka imata ashtawan ministishkata krinchik yuyanchik. Krinchikchu ñukanchik ayllu llaqtakunaka tukuy hatun llakikunamanta kishpirinkapaj, shinallatak qarikunapish warmikunapish, paykunapaj hatun problemakunata chimbapuranapika, alli willi evangeliomanta ashtawan shuktikta ministishkata, Dios chayta ama munachu. Ashtawanpish ñukanchikka alli willi evangeliopi mikrina kanchik. Krinchikchu alli willi evangelioka pakta kashkata o mana kashpaka ima shuktikkunata mashkana kanchik. Ya Diospaj shimita willana, parlana, yachachina hawapika shuktik imakuna tiyashkata krinchikchu yuyanchikchu. Alli willi evangelioka hawapacha ya Dios mantana manka kallari punguta paskaqshina kashkata krinchikchu. Mana kashpaka imakunata mashkakunchik imakunapi krishpa katinchik. Kay hawa ashtawan apostol Pablo riman 1 de Corintios capítulo 1 verso 20 manta 25 kama. Mandashkata yachaqkunaka maypitaq, tukuy yachaykunata riqsikpish maypitaq, kunan punllaq hatun yuyayuqkunapish maypitaq. Tayta Dioska kay pacha yachaqkunataka muspachishkamari. Tayta Diostaka runakunaka kay pacha yachaykunawanka mana riqsi tukunkunachu. Ashtawanpish payka tukuyta yachaq kashpamari musparikuq shina uyariq kay willashkakunawan kishpichina tukurka. Judiokunaka señalkunatami rikushun ninkuna, griegokunaka imatapish yachanatami munankuna. Shinakaqpipish ñukanchikka chakatashka Cristomantami willakunchik. Kay willayka judiokunataka fiñachinmi, mana Israelkunapajka musparishka shinallami. Chashnakaqpipish Dios aqllashkakunaka judiokuna kashpa, mana judiokuna kashpapish Tayta Dios tukuyta ruraytukuq, tukuyta yachaq kashpa Cristota kachashkatami rikunchik. Tayta Dios musparishpa shina rurashkami runakunataka yalli yachaq kashkata rikuchin. Shinallatak Tayta Dios irkishina rurashkami runakunata yalli tukuyta ruraytukuq kashkata rikuchin.
Kaypi critukunchikchu, ñukanchik astawan menestishkaka alli willi evangelio tikashkata krinchikchu yuyanchikchu, ñukanchik iglesiapak astawan hatun menestishkaka alli willi evangelio kashkata krinchikchu, ñukanchik ayllu llaqtapak, ñukanchik mama llaqtapak astawan hatun menestishkaka alli willi evangelio kashkata krinchikchu, shunqumanta kayta krinchik, mana kashpaka mayjan shamushpa imata rurachun suyashpa katinchik. Kimsapika alli willi evangelioka tukuykunatami chasnallati riku. Alli willi evangelioka pita mana chikanchinchu, mana chawpinchu. Kay punllapi gentekunaka alli willi evangeliomanta karuyashpami shuktiykuykunata churashka. Mana kashpaka kay alli willaypimi imakunata tandachishka, chagrushka. Kay mundo kay pachataka chawpishkakunami llakichikkunapi llakichishkakunapi. Kishpirinkapakka obraskunata runakashkata shukkunaka, kutin shuktikkunaka kacharichishka kana, llakichishka kawsakushkamanta. Chayshinami gentekunataka chikan yachinata chawpinata kallarishkakuna. Chaymantami kishpichik Jesucristopi kashkatapish shuktikshina rikuyta kallarishkakuna. Kunanka kishpichik Jesucristotaka mana rikunkunachu kay mundo kay pachapi kawsaqkunata kishpichik kashkataka. Ashtawanpish rikunkunami Jesucristoka tukuychi llakichishka gentekunapaq shuk representante kashkata. Chay llakichishka puebloka mana ministinchu alli willayta. Paykunaman riqcha Jesus shamushpa paykunata kacharichichun, paykunata chaymanta ruhichichunmi mashkakunkuna. Chaymantami kayta chayta rimakunkuna. Chaymi tawka gentekuna kishpichik Jesucristopi kashkata Diospakshimi Bibliapi parlakushkataka mana krinkuna, mana chaskinkuna. Ya Diospakshimi Bibliataka mana ministinchikchu ninkuna. Shinapshi Diospakshimi Bibliapika rimakunmi tukuy gentekuna chasnallatik kashkata. Yachaqkuna kay tukunchik, mana yachaqkuna. Kay llaqtamanta kay tukunchik o shuktik llaqtamanta kay tukunchik. Charikkuna, waqchakuna, tukuykuna, huchayuqkunami kanchik ya Diospak ñawpakpika. Ministinchikmi arrepentirinata, ministinchikmi alli willi evangeliota. Kikin ñuka yachanchik tananakushka kriqkuna, kichwa ayllukuna. Ñukanchik astawan hatun ministishkaka mana karkachu, mayjan shamushpa ñukanchikta chay llakichikuqmanta kacharichichun, lluqsichichun. Mana chaychu karka ñukanchikpak astawan hatun ministishkaka. Ashtawanpish ñukanchikpak astawan hatun ministishkami karka, kishpichik Jesucristopak alli willayta mayjan ñukanchikman rakichun. Kutin chashnami hucha watashpa kawsakunmanta kacharirkanchik. Chaymantami pagi ninakanchik ya Diosta, karu llaqtakunamanta shamushpa chay alli willi evangeliota ñukanchik kichwa ayllukunaman rakinamun shamushkamanta. Chaymi ñukanchikka alli kawsayman, sumaq kawsayman, wiñi kawsayman lluqsishkanchik. Ñukanchik ñawpa yaytukuna, abuelitukuna hatun llakita kawsarkakuna, huchapi, millaypi, waqcha gentikuna. Chaypika mana mayjan runa shamurkachu chay llakichikkunapak makimanta kishpichinkapaq, lluqsichinkapaq. Mana chaymantachu alli kawsay, sumaq kawsaytaka paktashkanchik. Ashtawanpish alli willi evangeliota chaskishkamanta, alli willi evangeliopi krishkamantami ya Diospaq poderwanka musukyashkanchik, shuktikyashkanchik. Kunan kay punlla ñukanchik ima kashka, imata charishka, tukuy chayka mana kanchu mayjin shukti gentikuna shamushpa ñukanchikta llakichikuqkunapaq makimanta kacharichishkamanta, lluqsichishkamanta. Ashtawanpish kayka kanmi alli willi evangeliomanta. Alli willi evangelioka paktami kan. Chaymantami ñukaka alli willi evangeliota ministini. Mana nikunichu alli willi evangeliota ministirkani. Ministinimi kashkataq evangelio alli willayta. Tukuy ñukanchik ministishkaka alli willi evangeliopimi. Chaymantami tukuykunallatik ya Diospak ñawpakpika igual kanchik. Tukuripika alli willi evangeliopimi ñukanchikka sapiyashka kanata ministinchik. Alli willi evangeliomi tukuy kan. Apostol Pablo rimashpa Romanos 1:17 kayta nin. Kay alli willayka kriqllapi Tayta Dios ima huchachina illaqta rurashkatami rikuchin. Kikin ñuka krishpallami ya Diospak ñawpakpika ima culpata mana charinchik. Chayta krishpa kawsachun nishpami Dios kishkachishkapika ima huchachina illaqta rurashka runaka krishkamantami kawsanganikun. Chaymantami kutin kayta nina kanchik. Chaymantami kutin kayta rimakunalla kanchik, yuyachikuna kanchik. Ashtawan hatun llaki, ashtawan chukrichik, ashtawan milli mana allimi kawsayta musukyachik, shuktikyachik, kashkataq alli willayta suwakunkuna, suwashkakuna. Chaymantami tawka gentekuna problemakunapi kashpaka yuyankuna alli willi evangeliomanta ashtawan ima shuktikkunata ministishkata. Wakinkuna karin alli willi evangeliomanta parlaqpi, alli willi evangeliopimi kutichishkata paktangi charingi nikpika fiñarinkuna llakirinkunami. Shinapish tukuykunami alli willi evangeliota ministinchik. Chasnakaqpika
Kay punllakunapika llakikuna shamushkami. Tiyanmi consecuencias. Ñukanchik familiakunami hatun llakipi kawsashkakuna uni watakunata. Shinapish alliwilli evangelioka alliyachitukunmi. Fakirishkata allichitukunmi. Kambaq kawsayta musyachitukunmi. Kambaq wawapaq kawsayta musyachitukunmi. Kati generacionkunatapish allichitukunmi, cambiatukunmi y Dioska alli kashkamanta. Entendinimi ministikunata charishkata kichwa ayllukuna. Shinapish ñukanchik ashtawan ministishkami justicia, kashkata rurashkata. Alliwilli evangeliopimi kashkatataj ñukanchikka paktaytukunchik charitukunchik. Chashnakakpika imatati rurashun. Ñukanchik wawa chagra manzanapi purishpapish ña manzanata mana munakpika kay ishkitami ruraytukunchik. Shukpika chay manzana chagramanta paita karupi chari, chaymanta paita llukshichi anchuchi. Fichilla manzanata chari granizadosta kushpakati. Ishkipika fichilla manzanata chari granizadosta kunata saki. Ama chayta kuichuña. Chaypak randika chagra manzana munpushay. Kutin karay. Chaypi kutin llatik mishkichishpa manzanata mikuchun. Kutin paita ña hichushka kashpaka imatati rurashun. Huchapak unguy chawpipika. Kaywanka rimanchikmi alliwilli evangeliota ña mana chaskishanin. Alliwilli evangeliota chagrushka. Kutin alliwilli evangeliopak randika imakunata michurashka. Chaymi mana alli, chaymi hatun llaki, chaymi hatun hucha. Chaymi ñukanchikka kutin llati. Alliwilli evangeliota kutin parlakuna, kutin willakuna kanchik. Kutin llati gentikuna chaskichun munachun. Chashnakakpipish gentikunaka mana ninchu, mana munangachu. Paykunaka ninmi ñukanchik problemaka mana chaychu. Ñukanchik problemaka kaymi, ñukanchik problemaka chaymi. Chashnakakpipish ñukanchik hatun problemami kay. Y a Diosmi kay mundo kay pachata rurarka. Chinallatik y a Diosmi runata rurarka. Kutin chay runataka chay huertota cuidachun nishpami chaypi churarka. Kay runamanka shuk mandashkatami kurka. Y chay mandashkatami payka paktachikuna karka. Chay mandashkata kazukpika kawsaytami arinirka. Kutin chay mandashkata mana kazukpika wañuyta. Chay runaka mana kazurkachu. Chay runamanta kay mundo manka hucha yaykurka. Chay huchamanta wañu yaykurka. Tukuy gentikunami wacharinchik huchawan. Naturaleza pecaminosa nishkatami chaskishkanchik. Chaymantami huchakunaka shamun. Chaymantami kay mundoka fakirishka shinakan. Shuk huchayillak kashkata rurak Diospak ñawpakpika kulpayuqkunami kanchik. Yachanchikmi payka huchayillak kashkata. Yachanchikmi payka kashkata rurak kashkata. Munanchikmi justicia. Munanchikmi kashkata rurachun. Shinapish kaymi llakika. Y a Dios kashkata tik rurakpi, kashkata tikukpika tukuy ñukanchikmi wañushun. Shinapish y a Dioska pay kuyashkamanta, pay llakishkashamantami paypak churi Jesucristota kacharka. Paypak churi Jesucristoka mana ñukanchik shinachu wacharirka. Kishpichik Jesucristoka ashtawanpish harita mana riksik shuk warmimantami wacharirka. Kaymi maybalik kan. Chika ñukanchik shina wacharishka kashpa, huchapi wacharishka kashpaka mana ñukanchiktaka kishpichinmanchu karka. Payka mana ñukanchik shina huchapi wacharirkachu. Paypak kawsayka huchamanta chuyami kan. Ima mapata, ima pandata payka mana charinchu. Chashnami payka katin. Chaymi Dios mandashkata kazurka. Payka tukuytik Diosmi kan. Chinallatak tukuytik runami kan. Ñukanchikpak shutipimi Dios mandashkata kazurka. Pay kazushkamantami ya Dioska ima huchata mana riksikta huchayukta rurarka ñukanchikmanta. Isaías 53:6pika ñukanchikka tukuykunamari chingarishka ovejakuna shina kikin ñanta hapishpa chikanyarkanchik. Ashtawanpish mandak Dioska payman mari tukuy ñukanchik huchakunata apachirka. Kishpichik Jesucristomi ñukanchikpak randi hatun cruzpi wañurka. Ñukanchik wanachita hatun cruzpi paymi aparka. Kishpichik Jesucristomi wañurka shuk kutin kashkata rurakmi mana kashkata rurakkunamanta wañurka. Primera de Pedro 3:18 nin Cristoka ñukanchik huchakunamantaka shuk kutinllami wañurka. Kashkata rurakmari huchayuqkunapak randi wañurka. Ñukanchikta Tayta Diospakman pushangapakmi paypak aychapi wañurka. Shina kashpapish espiritumantami kawsachishka karka. Y a Dioska ñukanchik huchamantami payta wanachirka. Chaymi hatun cruzpi wañurka. Cristo Jesuska wañurka shinllatik kimsa punllapika kawsarirkami. Chaymi kunanka kikinpish ñukapish ima huchachinata mana charinchik y a Diospak ñawpakpi Cristo Jesús llamanta. Cristo Jesúsmi kashkata rurarka. Chaymantami y a Dioska kikinta ñukataka ima huchachita mana charin. Kishpichik Jesucristopi ñukanchik krishkallamanta. Mashnalla Cristo Jesuspakman shamuqkunaka yaykuy tukunkunami Cristo Jesuspi paykunapak krinata churangapak.
ichasna kishpirishkakuna kaytukun, mana kishpirishkakunaqa, ashtawanpish chikanchishkakuna, paypaqlla aqllashkakuna. Chinashpaka kunanka ima huchachinata mana charinchu ñukanchikta ni tukunchik, mana ñukanchik allikuna kashkamanta, ashtawanpish Cristo Jesustami kunanka rikun, mana ñukanchiktaka. Chinallatik Diospaq familiamanmi yaykushkanchik. Kunanka paypaqlla chikanchishkakunami kanchik. Chinallatak paypaq wawakuna. Chaymantami shuk familia pishina sumaqta kawsanata kallarina kanchik. Chikanchishkakuna kashkamanta. Ashtawan kaymanta rimashpaka tukuy ñukanchik kawsaypimi chay alliwilli evangelio llati ñukanchiktaka kishpichishkata charinga. Shuk punlla ña tukuyta nishkami, ña tukuyta rushkami ningakama. Mana ñukanchikka kishpichishkachu kanchik huchapa wanachillamanta. Mana ñukanchikka huchapak poderllamantachu kishpichishkakuna kanchik. Shuk punllaka sumaq yachishkakunami kashun. Shinallatak huchapak ñawpaqmantami kishpichishkakuna kashun. Chay alliwilli evangeliotami parlashpa willashpa yachaqchachishpa katinchik. Chay alliwilli evangeliotami ministinchik. Shinallatik chay alliwilli evangeliomi yallitik paqta kan. Dios bendiciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.